Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze muri aya makuru y'uyu wa kane tariki ni 24 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye biri kuvugwa ahangaha muri aka karere, ariko kandi twibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko bihagaze kugeza magingo ayangaya. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye nyuma y'uko uwo bita Eritier Gashegu, uyu nguyu ni umuvugizi w'umutwe wa CMC Nyatura, uyu nguyu no ni mu magambo ahinnye ni Collectif de Mouvement pour le Changement. Uyu nguyu avuze ko bakomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane ndetse n'umutwe wa mama 23 witwa Gilles Mulumba. Uyu nguyu yarazwi cyane ndetse bivugwa ko uyu nguyu ashobora kuba yaravuye ndetse no mu mutwe wa FDLR. Uyu mugabo yigambye igitero cyagabwe Mugunga ndetse na Muja. Yavuze ngo iki turabigarukaho muri aya makuru twabateguriye muri rusange. Yavuze ko iki gitero cyagabwe niyo bita batayo Jungle ikorera muri Parike Nationale ya Virunga. Turabigarukaho hanyuma turebere hamwe uko situation ihagaze muri rusange muri Parike Nationale ya Virunga. Turasimbukira muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Chiriri. Ahangaha hakozwe ikitwa umukwabo ukomeye cyane, abatari bakeya baje gutabwa muri yombi. Ni nako muri Sake naho hakozwe ikitwa Bukaje, ni umukwabo nanone abatari bake bakaba batawe muri yombi, abakekwaho umutekano muke ndetse no kuba ari bo mu mutwe wa Wazalendo. Turabigarukaho. Turasimbukira muri axe y'ahangaha muri Gahororo ndetse tubabwire uko situation imeze, ni muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi ntabwo turi buze kurenza ingohe. Operation zakozwe ku munsi w'ejo muri Kazaroho no mu gace ka Gahunga hafi ya Parike Nationale ya Virunga. Iyi parike nayo turayigarukaho kuko ku munsi w'ejo indege kajugujugu ya ICCN yaje gukora impanuka ku rwego rukomeye cyane. Nabyo turaje tubive imuzi ni muzingo, ndetse turagaruka mu by'ukuri ko umugoroba washize cyangwa se muri uyu mugoroba watambutse ahitwa Kalundu, ahangaha ni ikiyaga ni ku kiyaga cya Tanganyika, aho mu by'ukuri kugeza magingo ayangaya hakozwe ikitwa mu by'ukuri urusasu rukomeye cyane rwo ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi turabigarukaho ndetse tubive imuzi ni muzingo. Turaza kuba dusimbukira tuvuge kuri Muhozi Kainerugaba watangaje ko ahangaha Uganda yatumye umuyobozi wa DFNR ahunga akava mu ntara ebyiri akinjira mu ntara ya Hotwere. Nabyo turabigarukaho. Hanyuma abasirikare ba FARDC bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje gutabaza bikomeye cyane ndetse bavuga ko iyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabatereranye ndetse itakibabara mu basirikare bayo. Ngwese babatekerezaho iki turabizana. Turagaruka kuri ripoti ya risasi n'amageruhi mu mirwano ikomeje yabaye ku munsi w'ejo ndetse ikabikomereje haba muri secteur ya Katoyi haba ndetse no muri axe secteur ya Katoyi ndetse no mu gace kahangaha mu nkengero za Warikare. Byose tugiye kubiva imuzini muzingo Mpeti Nkobe, naho turabigarukaho aho turi bubabwire uko situation ihagaze. Hanyuma turagaruka ku muryango wa Médecins Sans Frontières cyangwa se abaganga batagira umupaka, aho abangaba amakuru atugera tubwira ko bavuze ko bari busoze imirimo yayo bakayisoreza ahangaha muri axe cyangwa se mu bice bya Uvira. Biraterwa n'iki? Kubera iki bagiye gutererana iyi Uvira ishobora kuba igiye kujya mu kaga kuko nibo bayitabaraga mu bibazo biba bigiye bitandukanye. Mutamba mu rukiko rusesa imanza, mu by'ukuri uyu mugabo urukiko rwateye utwatsi ubusabe bw'abamwunganira mu mategeko cyangwa se abavoka bavugaga ko urubanza rwaba ruhagaze. Hanyuma uyu Mutamba akajya kwivuza. Abacamanza cyangwa se abashinjacyaha bavuze ko ibi ngibi mu by'ukuri bidafite ishingiro ndetse babitesheje agaciro, ariko kandi igitangaje no ko uyu mugabo yagiye kwikorera abavoka bari buzuye sale. Ni ukuvuga ngo abamwunganira ni benshi wagira ngo ni inama y'abavoka b'igihugu cyose bateranye. Hanyuma turaza kuba dusimbukira ku musirikare ukomeye cyane ushobora kuba ngo yiripotinze muri mama 23. Nabyo turaje byose tubive imuzini muzingo. Na makuru ngewe nkuko munyumva ni Rafiki Kijana Machachari aka wako ni wako, wowe ni wawe niko mbivuga, utari wowe ntacyo uba umushakaho. Nibyo tugiye kugarukaho ndetse tubavira imuzini muzingo. Gusa
icyo tubasaba nyaboneka ni ugukora subscribe ku Intare Official, hanyuma ndetse amakuru yacu mukajya mugenda muyabona umunsi, isaha ku yindi, umunota ku wundi, ndetse mukaba mwana joining imbuga zacu nkoranyambaga. Ushobora kujoininga ku mbuga zacu mutwandikiye kuri 072777 4 6 3 7, hanyuma tukiyunga mu by'ukuri ku mbuga zacu dukoresha kuri WhatsApp tukabashyiraho. Ariko kandi nyabona niba aribwo bwa mbere, ikora subscribe, share, like and comment, byabe by'ingenzi. Ariko kandi iyo wabikoze ntabwo bikora ubwa kabiri, bikora rimwe gusa, bikorwa rimwe, hanyuma n'ubundi ugakanda ku nzogera. Aho ngaho hasi hari inzogera, niyo mu by'ukuri bisobanuye ko notification izajya ikugeraho buri gihe cyose tuzajya tuba duteretseho ikiganiro cyacu. Nizere ko rero muri aya makuru ntabwo ndibuze kuba ndi jyenyine nk'uko mubimenyereye, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye ni Clever Bemba. Turi buze kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ndaza kuba mureba ku murongo wa telefone ndebe yuko mufatisha aho ngaho mu makariti aba yazindukiye arimo acaracara reba ese byaramutse bite, bihagaze bite, hanyuma akagenda mu by'ukuri abibagezaho muri rusange. Nge rero munyemerere duhite dusimbukira atangiriye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, naho iyi nkuru ya Heritier Gashegu ndetse na Jules Murumba ndayigarukaho turi hamwe na Clever Bemba. Ahangaha muri Sud Kivu ahitwa Chiriri, mu gace ka Chiriri, ahangaha hakozwe icyitwa umukwabo ukomeye cyane, ni mu mujyi wa Bukavu, aho abatari bakeya baje gutabwa muri yombi, ndetse n'imbunda na za grenade cyangwa se za gurunedi nazo zikaba zafashwe, aho zakoreshwaga mu bugizi bwa nabi mu mujyi wa Bukavu. Ndabona Clever Bemba yamaze kugera ku murongo neza cyane, reka twinjirane mu makuru yacu tuyatangirire muri teritware ya Rucuro. Bwana Clever Bemba, waramutse? Mwaramutse. Nizere ko mwaramutse neza. Aho mwaramutse mute? Mwaramutse neza. Yego, uregera telefone. Ndakumva neza cyane. Ndavuga ngo turaho, turakomeye, turashimira Imana, nta kibazo. Yego. Yes, aya makuru nk'ibisanzwe abakunzi b'Intare Official basanzwe bazi ko tuyabagezaho neza cyane, ndetse dufatanyije, ndetse nabo tukayasangira batugezaho ibitekerezo byabo hasi muri comment kabisa. Biba bikenewe, baba bagomba kutwandikira bakatubwira bati tugomba guhindura ibi n'ibi, ndetse mu by'ukuri nabo bakayagiramo uruhari amakuru tuba twabateguriye. Nyemerera rero amakuru tuyatangiriye muri teritware ya Rucuro. Muri teritware ya Rucuro imirwano yakomeje ku munsi w'ejo, ndetse no muri iki gitondo irahazindukiye. Ariko kandi twavuze ku mugabo bita Heritier Gashegu, akaba umuvugizi w'uyu mutwe wa Semusinya Turametre Heritier Gashegu, wavuze ko ngo bakomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane, ndetse bigaragara barimo bahunga ndetse bahuye n'ibibazo bikomeye. Nashakaga kugira ngo tugaruke ku mugabo bita Jules Murumba. Jules Murumba yongeye aragaruka mu itangazamakuru, namubonye neza cyane n'ibifaransa byinshi. Uyu mugabo avuga ko ngo igitero cyagabwa ahangaha Mugunga, ubwo ntabwo turajya muri Rucuro neza, tubanze igitero cyagabwe hano hagati ya Mugunga ndetse na Muja, ngo ariko Muja buriya abahazi ni buriya ni Kumuza, ubundi bavuga yuko ari Kumuza, ariko benshi bakavuga ko ari Muza, ariko ni Kumuza answa niko hitwa. Avuga ko ngo ibitero byagabwe bwa Bemba ngo aribo babigizemo uruhari, ngo aribo babigabye. Yakigamye icyo gitero, ngo avuga ko ngo cyagabwe ngo na batayo yabo ngo yitwa Jungle, ngo batayo ya Jungle ngo ya SMC FDP ngo ikorera muri parike. Uyu mugabo ibi byo kwigamba iki gitero, ubundi uyu mugabo answa ngemeruka ari mu igihugu cy'u Burundi, ubu ngubu kugeza amagingo aya ngaya umugabo ashobora kuba ari kuvugira. Amakuru nuko nari kuvugira mu Burundi, kuko wavugira no muri Amerika rero. Wavugira no muri Amerika, kandi nibyo ubundi kukigamba. Arigamba ibyo bakoze s'il vous plaît. Nibo babikoze bafatanyije na ziriya FDL, kumva ko babyigamba ubundi bagomba kwigamba ibyo bakoze n'ubundi. Kuko n'ibitero by'ejo muri iki gitondo ari muri groupe ya Tongo, n'ubundi nibo bari kubikora bafatanyije n'abafatanyabikorwa babo bari aba FDL.
birumvikana. Urumva ko uyu mugabo ntabwo yaherukaga ku mbuga nkoranyambaga. Ngewe nagiye ntekereza ko nkagira nti wenda ashobora kuba yaritandukanyije na MC Nyatura, kuko MC Nyatura tuyiziho abangaba be ba Heritier Gashegu nibo bavugizi bayo, ariko noneho yongeye kuvuga ko ngo nawe abanyamakuru numvise bamuperezanta ahubwo nka perezida wa MC Nyatura. Perezida wa MC Nyatura nzi ko ari Dominique Ndaruhutse. Uyu Jules Murumba ni uriya ngo ni chef d'état major. Dominique Ndaruhutse. Uriya noneho bamugira ngo niwe perezida wabo, donc ni perezida cyangwa na coordinateur wabo, nk'uko wenda uzi Corneille Nangaa ari coordinateur. Sultan Makenga. Dufate Bertrand Bisimwa. Yego. Ni perezida wa M23. Yego, nani akaza ari chef d'état major Afande Makenga. Nabo baragiye bashaka kubaka stati yabo. Nabo noneho bafata uriya Maître Gashegu bamugira ngo niwe porte parole mu bya gisirikare ndetse na politiki. Kuko na Gashegu ni umusivile buto. Ni umusivile we, ni Maître avocat ya Maître avocat ngaha muri Goma, biza kurangira acomokeye mu muntu uza muri icyo kinyatura. Gama n'ifaranga. Ubujura si ubusahuzi se baba bakora, ubwo buriya hari ibindi ndetse n'ubugizi bwa nabi baba bagenda bakora. Yego, nta kindi kandi bakora nk'ifaranga, kuko nk'ijya mu mitungo y'abari abantu bahungiye mu Rwanda bagafata nka hegitari 10, 20 z'intusi bakagenda bakazibazisha bagahingisha iyo mirima, iyo bakura amafaranga bakishyuza taxi annuelle za zindi bita za rarasarama, za rarabye, za indengerabuzima n'ibiki, ibyo ngibyo byose niho bakura amafaranga n'ubundi. Bagaca imanza z'abaturage, dore ko imanza zabo zirarindwa ngo ku rwego rwo hejuru, ngo ebana ngo mbese n'abasahuzi tu. Hanyuma muri teritwari ya Rucuro n'ubundi muri groupement ya Bukombo, amakuru angera arambwira ko n'ubundi haramukiye amasasu, haramukiye imirwano ikomeye cyane, ariko kandi wenda dutangire kuri ripoti ya Risasi na Mageruhi kuri bombardement zakozwe ku munsi w'ejo na M23, operation Simusiga zakozwe muri Kazaroho ndetse na axe ya Gahunga, ni muri Parike Nationale ya Virunga. Amakuru atugera tubwira ko ngo yarari gusibla amadefense ya FDLR, ngo bari gusibla. Urabizi tayeti ya M23 irarindwa, ngo ikijyanye n'ikitwa defense zabo ziri ahangaha muri Kazaroho zigeze muri 5 zose zabaye bombarde ndetse ziranatwikwa mu buryo butunguranye. Bivugwa ko ngo bigoye cyane kuvuga wenda abashobora kuba barahaguye, ngo ni umubare muremure, ngo kuko ngo baratunguwe, ngo barasirwaga mu ntera ndende bakabona kompora zirimo zirabagwamo neza. Ubu ngubu ngo biragoye cyane ngo kuba umuntu yakwemeza ko uwo bita Guillaume, General Guillaume uhigwa bukware na M23 ariwe uvugwa ahangaha muri parike mu bice bigiye bitandukanye, kuko abandi bamaze kwerekera muri Warikare. Uyu nguyu ukiri muri izi axe, uravuga ko uyu Guillaume agashobora kuba nawe yaba yakubitiwemo. Ubundi hari abakoloneli babiri, hari uriya Guillaume uyoboye iriya krapu, abakrapu, yego, akaza n'undi witwa Tafi. Abo nibo bari basigaye Kazaroho na za Kahunga. Hariho n'ubundi abakorana mu buryo bwihuse na ziriya izo za Nyatura n'izo za FDR. Ubona yuko nibo barashwe n'ubundi mu buryo navuga mu buryo bufatika. Kandi koko defense zabo zarashwe, zirongera ziraswa mu nkengero za Parike ya Virunga, zirongera ziraraswa mu buryo bukomeye n'ubundi. Ukaba ubona ko ahanini kuba Gashegu yavuze, bajye kubona ukabona Murumba arahagurutse aravuze, biriya biba bigaragaza ko babaye touché au fond du cœur. Ngo mu by'ukuri haba habayeho gutakaza attention, igihe uzabona nka ziriya nyeshyamba n'ubundi ziba ziri kugenda zikwepa, ukabona umuvugizi aravuga ati turi kwibasirwa, wajya kubona umuyobozi nawe arahagurutse aravuga ati tumerewe nabi, turi kwibasirwa, ariko turi kwirwanaho.
nyine kuba akenshi na kenshi kubazi politike y'amagurupe arme kuba ari ugutera morale abasirikare bari ku kiwanja bari guhura n'isasu batigeze bumva ndetse riri kuva kure. Twibutse abakunzi b'Intare Official yuko muri iki gihe ibyo M23 yari kubarasa kiguverinema ariko ikarusha guverinema target yabo. Urumva ni ibikoresho babonye mu by'ukuri. Ahangaha tubutse ko Goma yari amura nationale yari maison militaire yari mu Kihanga mu mujyi wa Goma. Urumva bafite icyitwa isasi kompora rishya, donc icyo cyaguzwe cyose na Kongo cyose cyoherezwa aha mu mujyi wa Goma. Urumva baba barimo babarasa kiguverinema, noneho ntabyo kuvuga ngo barapfumfunira ngo barabigira ubupfumfu bwo kohereza kompora. Barashe ngo ku buryo ki ngo batigeze babagirira imbabazi. Bwana Bemba, ababazi ubundi babagirira bwana Matata rero tureba n'ubundi hano kuri no mirwano iri kuvuga muri sisi n'ubundi twivire muri Rucuro, kuko muri Rucuro n'ubundi ni ibintu bigikomeje, kuko FDL ziracyarimo, CMC aracyahari. Ubona ko M23 gifite akazi ko gukora hariya muri Rucuro, ariko muri Masisi naho ubona ko imirwano n'ubundi iri gusa naho iri kurangira, kuko M23 ubuce bugiye butandukanye iri kugenda iwufata. N'ubu ngubu ikaba yabyukiye mu kazi kuyahereye ahari ku cyumweru, n'ubundi kabiti gakomeje. Ubona ko mu kanya gato ishobora gukontorora ibice byose bigize teritwari ya Masisi, yaba mu magurupema yose ndetse n'amasheferi yose. Hano ni ukuvuga ngo amavirage menshi yo muri teritwari ya Masisi hashize iminsi 3 n'ubundi M23 ikomeje guhondagurana na Wazalendo mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ukumva ko imbunda ziremereye zikomeje kumvikana. Ni muri secteur wenda dore kaduhaye ku munsi w'ejo kugeza uno munsi ndamwe ko ari kwa kane. Yego, ni muri secteur ya Gatoyi na secteur ya Usobanyungu. Secteur ya Gatoyi twabivuzeho cyane, Usobanyungu nayo tubivugaho cyane. Nuko ngo imirwano n'ubundi yakomeje kumvikana muri bice bya Gatoboto, burabizi tuvuga hariya muri Ruke, ndetse tuvuga no muri groupe Manyamaboko ya mbere muri secteur ya Usobanyungu na za Bukumbiriri. Ngo ni imirwano yakomeje ariko iri kwegera muri Warikare, muri amagroupe ya Waloa Yungu. Donc noneho hariya muri nuko ngo abo bita ngo ni groupe ya Resistance Patriote Congolaise nawe yitwa Pareko, yari yobowe na Mutayomba. Urabizi ko yahunze akajya gufata ubuce bumwe bwo muri Warikare, ndetse ahungisha n'abaturage. Nuko ngo hari ubuherema bwe bwabashije gusigara hariya bwahundaguranye n'ubundi na M23. Ubwo bwari bwasigaye nibwo M23 yari guhiga no gufata. Hariho bamwe bafashwe umunsi w'ejo, n'abandi bafashwe muri iki gitondo, ndetse n'abandi bakomeje kujya biripotinga muri M23. Mwabonye nk'abakoloneli 3 bazanywe na Nuza na Koloneli Kifaru. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, n'uno munsi kuwa mbere, no munsi itariki 24. Yego, kuwa mbere 21, 22, 23, n'uno munsi 24. Nukuvuga ngo imirwano n'ubundi ibyukiyemo. Imirwano ibyukiye mu gace navuga ko ari agace gashya. Ni muri village yo bita village ya Mbizo. Ni muri Bufamandu. Nuko ngo Mbizo twavuye abahetombe n'ubundi kuri M23. Yabaye tombe kuko imirwano yatangiye umunsi w'ejo. Uno munsi rero mu masaa 12 za mu gitondo, Mbizo yose yabaye controle na M23 hariya muri groupe ya Bufamandu ya mbere, Commando Premier. Nuko ngo ubusanzwe buri kumvikana bwa busanzwe uburyo bwo gukora amasuku. Noneho tugakomeza n'ubundi tukegera muri village bita Karoba, nayo yamaze kuba controle yose na M23. Ukumbiriri yose kuko ngo iyi controle na M23, aho bita Katuunda cyangwa ni Katugunda, nayo controle yose na M23. Hari abantu bakomeje kutubaza ngo tubabwire ibice byabo biri Tombe. Ubu reka tuvuge ibice byabaye Tombe. Tombe mu buryo bwuzuye 100%. Harimo Mbizo,
iri muri groupement ya Ufamandu ya mbere, hakaza village ya Karoba, village ndavuga iziri Tombe 100% ku buryo ki nta muzalendo ukisha yego kavuga ngo 100% si Karoba Bukumbiri Katugunda mu groupement ya Muvunyi Kibabi. Karoba Bukumbiri Gatugunda Muvunyi Kibabi yego n'ubuce bwa Tombe 100%. Nukuba ngo hariya rero ni ngoma 23 n'ubundi yari yanganye na Pareko bari komanda, ariko ndavuga hano muri Bukumbiri Gatugunda na Karoba kuko ari muri Mbizo muri groupement ya Ufamandu 23 yari gusakaja no guhiga twatundi twasege ko kwa General Mutayomba. Hariya rero muri Katugunda Bukumbiri Karoba muri Muvunyi ni Muvunyi ntabwo ari Mufunyi, ntabwo ngiye gukoresha bya Gihumbe nabo kwa General autoproclame nawe witwa Kigingi, nawe hari abari bahanganye nabo 23 irabakubita mu buryo bwuzuye. Naho hariya nkuko mavuze hari gukontororwa na 23 mu buryo bwuzuye. Nuko noneho abantu batozaga ngo Tombe barayikeneye ate kwabwira ahantu habaye Tombe. ubwo ni uduce twamaze kuba Tombe mu buryo bwuzuye M23 itakontorolaga. Abantu bajye babyumva neza, wenda yo dusobanura tukavuga ko teritware ya Masisi hari axe nyinshi M23 idakontorora, tujya tugenda tuzigarukaho tukavuga ati hari axe badakontorora batageramo bitewe n'imiterere yaho. Bikaba bizagenda mu buryo buri progressivement bazagenda bakontorora pole nk'ubwo tumaze kugarukaho bwamaze kuba Tombe. Ubwo tuzagenda tubashakishiriza situation economique yaho, ariko n'ubundi abahazi abahabaye ndetse n'abahakomoka baba babizi neza cyane uko haba hateye, ikiza cyaho, ise y'umuntu ahari bimeze bite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, ikindi wenda nakongera muri Osobanyungu. Osobanyungu urabizi ko muri buriya buce buri hafi ya za Rukweti ndetse urenze ari za Nyabyondo naho. Urabona groupement yita groupement Bugabo. Bugabo iri muri secteur ya Gatoyi. Yego, iri muri Gatoyi. Muri Gatoyi hakurya. Naho hari ubundi n'ubuce n'ubundi ubona buri kwerekera n'ariya za Mahanga. Ubundi 23 isa naho iri kwegera kugira ngo ibashe kubufa. Nuko ngo Mahanga kugeza amagingo angaya ntabwo iri controle na 23 reka mbigarukeho, ariko ukabona ko 23 iri kwavanza yegereye naho harimo ubuherema bwa PSLF ndetse na Nyatura. Bango 23 iri kwavanza n'ubundi iri kwerekerayo, iri guturuka ahantu bitazaburura, iri kwavanza mbese reka mbivuge gutya. Hariya muri Osobanyungu ubuce busigaye twavuga burimo APSLS na Nyatura ni ubuce buri mu mashyamba bwa Namacaca. Ni ubuce buri mu mashyamba kuko nta rusisiro twavuga bagifite, uretse wenda ari hejuru ku musozi wa Gasopo nawe ufite igice kimwe kiri muri Warikare n'ikiri muri Masisi, buryo uracyafitwe na APSLS. Ndetse hari n'akandi gatari bakitwa Make, niyo bakita ngo ni biti Nyatura yitwa Make, niyo ari muvuma d'action congolaise. Ni gutyo byitwa, bizi ko ari ubuntu bumeze nk'ubushyirahamwe bw'abahinzi b'intoki. Birumvikana neza cyane. Ubwo urumva aho ngaho twari muri teritware ya Masisi, turimo dutanga situation sécuritaire cyangwa se uburyo situation yaho iramutse uko bimeze kugeza amagingo aya. Abakunzi bacu baba bashaka kugira ngo babimenye ndetse bumve ukuntu gahunda ziba zimeze. Gusa ntabwo Bwana Bemba twava muri aya makuru yenda muri Rucuro twari twahavuye, ariko muri Rucuro nibutse abakunzi bacu yuko ku munsi w'ejo habayeho impanuka yabaye Cogarde. Ndakeka Bwana Bemba babibonye, ni indege yakoze crash cyangwa se yahanutse. Benshi bakaba barashatse gutekereza ko yabirashwa, ariko ntabwo M23 ishobora kuyirasa, yarahanutse nk'uko byatangajwe. Itangazo rya SSN rirahari rigaragaza ko bamenyesheje yuko indege igize ikibazo ikaza kugwamo
abantu babiri babaye kogarde ndetse barimo n'umwana ukomoka ngaha muri axe ya Gicanga, umwe mu by'ukuri mu bari kugenzura. Urumva ko mu by'ukuri wenda twavuga ngo Paul kuko ni abantu bo muri Bashari ahangaha iwacu twebwe. Nabonyemo uwitwa Dani n'uwitwa Claude, n'abasore babiri nabonyemo bavuga ngo Paul sana ku muryango ya Claude na Dani baguye mu mpanuka y'indege ya ICC. Yes, urumvamo hari umwana wahangaha iwacu de toute les façons twavuga tunatoa Paul zarambirambi cyangwa wa mugani w'ababivuga, ariko wenda ibyo ngibyo ntabwo twakwirwa tubitindaho. Gusa ni ibiba byabaye, impamvu twebwe twibanda ku makuru ya politike, diplomasi n'umutekano gusa. Hari abatangiraga kuvuga za nkuru zigenda zibeshya ngo wasanga iyo ndege irashwe na M23. Oya, ntabwo yarashwa, ahubwo indege yagize ite, ni indege y'ubwayo, ni ikibazo cyayo kiri tekinike. Gusa wenda tuhave, ntabwo twava mu makuru yacu Bwana Bemba tudasimbukiye muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko mbere yuko tujya muri Kivu y'Amajyepfo Bwana Bemba, hari amakuru nashaka kugira ngo mbwire abakunzi bacu ku mukwabo. Usanga inkuru yo habaye ikintu kijyanye na couvre-feu cyangwa se bouclage, babivugaho cyane ngo bari gufata abantu, ngo ibintu byinshi, ugasanga mu by'ukuri bari kuvuga ibintu byinshi, ngo hari abantu ngo bari gufatwa, ibintu nk'ibyo. So twashaka kugira ngo tuvuge ku mukwabo wenda wabaye ku munsi w'ejo, ukabera hariya muri Sake, muri axe ya Sake. Umukwabo wabaye, bo gufatwa barafatwa ndetse baranafungwa. Urumva ni muri Sake buriya nibwo bwa kabiri ibereyemo ubwa gatatu. Ni ubwa gatatu. So ni ukuvuga ko mu by'ukuri Sake ahangaha muri ibi birometero bikeya n'umujyi wa Goma habayeho umukwabo wakorewe muri quartier bita Kaduki. Kaduki niho haherereye na stade ya hano Sake, aho bita Monima naho bita Kiambali. Ahangaha rero Monima na Kiambali hazwiho ubugizi bwa nabi ndetse bwa busoresore bwari bwaragiye muri APCRS. Donc ngo harangwa na vulnerabilité sécuritaire, uvuga ngo harangwa n'umutekano muke cyane. Bwa busoresore bwabaga muri APCRS bwose bwagize burya bujya kwirunda ahangaha muri Kaduki, muri stade, muri Kiambali. Ahangaha rero akaba ariho hakozwe umukwabo ku munsi w'ejo, ndetse abatari bake baza gufatwa. Amakuru atugera atubwira ko amakuru aturuka aratubwira ko une trentaine de personnes ont été retenues. Hari abantu bageze muri 30 bafashwe, ngo kandi bari bafite motife ziri serie. Ubwo abo nabo bafatanywe imbunda bageze kuri 30. Hanyuma hakabaho abafashwe nabo batari bakeya muri groupe ya Kamuronsa, mu by'ukuri bari kubarirwa mu mubare wo hejuru, bashobora kuza kurekurwa igihe basanga mu by'ukuri ntacyo bashinjwa. Ngo abangaba biravuga ko bashobora kuba ndetse barimo n'abakorana na FDLR, yego, n'abandi bakorana na NDC Renove. Urumva ni amakuru rero aba yatanzwe hariya, abantu bajye babyumva ndetse wenda bareke kubikomantaho byinshi. Ni systeme yo kugarura umutekano ndetse mu gace. Bwana Bemba, kubera ko dusigaranye wenda iminota mikeya, wayibyaza umusaruro wenda niba hari inkuru ufite ukayigeza ku bakunzi bacu. Ndabona dusigaranye iminota nk'ibiri gusa. Reka wanavuga hano kuri hano muri Sud Kivu, muri kano gace n'ubundi ntabwo narangiza, n'ubundi navuze amakuru avugwa muri Sud Kivu kuko ari ibitero n'ubundi byagabwe n'abarundi, bigabwa na Wazalendo bariya bo kwa nani, kwa uriya ufite bamwita generali Ngoma Nzito. Nuko ngo bagabye ibitero n'ubundi bafatanyije n'abarundi, baza kugaba ibitero kuri Twirwaneho hariya n'ubundi hejuru muri ya misozi ya za Mituma, donc hafi ya za Rurambo, yego, ya za Bijombo. Bamaze kuza kwagaba ibitero n'ibitero bagabye, babigabye muri iki gitondo, ariko
twirwaneho ibasubiza inyuma ndetse abarundi bamwe na bamwe n'ubundi bahaburira ubuzima. Yes, urakoze cyane. Hanyuma wenda dusoza reka mpite nsimbukira muri Uvira aho bita ku Paul Kalundu, haraye havugira amasasu menshi, amasasu mu by'ukuri kugeza amagingo aya bivugwa ko ni ku cyambu cya Tanganyika humvikanye amasasu menshi, na n'ubu ngo aracyumvikana, ni mu mujyi wa Uvira rwagati. Biravugwa ko haramukiye urusaku rw'amasasu kugeza ubu hataramenyekana uko bimeze, ndetse no muri Jugu naho haramutse ngo imirwano idasanzwe ngo inyeshyamba z'uwo bita Toma Rubanga zikomeje mu by'ukuri ngo kwigaragaza ku rwego rudasanzwe. Bwana Claver Bemba, wasezera abakunzi bacu? Yego, reka amasezero mbifuza ko amakuru kuri Kuntare official arakagaruka, n'ubundi mu kanya turagaruka tubazanya andi makuru mashya, kandi nawe mwifurije gukomeza kugubwa neza, n'abakunzi bacu mbifuza kugira imana n'amafaranga. Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye. Hanyuma abakunzi bacu nyaboneka tubasabe gukora subscribe, share and comment. Si ibyo gusa ariko kandi mwadutera n'inkunga, ni byiza cyane, nko kujya kuri tele hasabwa byinshi biba bigomba gukoreshwa. Murabizi yuko nibwo turi gutangira, inkunga zanyu zirakenewe, ariko kandi n'abashaka ko ibyabo bimenyekana tubahaye ikaze. Murakoze cyane abakuru bacu, n'akagaruka. Bye bye.